Om Swastiastu. Senawang titiang Bapak Pendesa dalam perjuru desa adat Iriki, para ulama betawi antiti senidahat suksma yang titiang, dan para semeton titiang senamian senatresna sihan titiang. Angayu bagia atau titiang macam ide sengawi diwasa, santukan wara nugraha ide, titiang sekeluarga presiden mapadu edana Iriki, sarang ide dane para ulaman sarang sami. Ide dane para ulaman sarang sami, titiang ngaturang suksemaning mana, santukan idedane serang sami sampun presiden rauh Iriki dan upacara pawiwahan titiang model oke sekali mangkin. Atur yang titiang ini okan titiang senejagi mawiwah rahinani mangkin inggih pudika okan titiang senelanang sene mewasta ide bagus gedekana Yudhistira Maduabu. Ipun makarya dados guru dari SMA Negeri 1 Babakan Kelungkung. Sene mantun titiang ipun mewasta ida Ayu Saraswati Sandradewi. Ipun makarya dados polisi Rempetang Badu. Uningayang titiang untuk upacara sana sampun kelaksanayang. Seneka pertama inggih punika hitung dina sana sampun limpang. Titiang sampun laksanayang upacara pepadikan. Ringgrian mantu titiang, ring petang mantu. Mangkin dirahinane sana becik puniki. Jagi kelaksanayang upacara pawiwahan. Bidadane sarang sami. Titiang lunas mangda presiden rauh malih meriki ringgrian titiang puniki. Mangda jagi ringgalah 3 wengi malih bos-bos. Santukan jagi kelaksanayang upacara resepsi. Ainggih, asa punika manten sudah jagi aturan titiang, idedane serang sami. Icen titiang gala aja bos jagi mesandakan rian, duaning jagi kaicen boga semata. Titiang tanali lunas gengrena sinampura, antuk basita paribasa titiang senedatan becek, lan kawentanan genah titiang senepini kosok pisan. Lan titiang lunas, dumugi, ala kirabi puniki, presiden adong mapikuran lan memulihang oka sana suputra. Ainggih asa punika mantan sana presiden atau titiang puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.